Kenapa Manchester United sucks? Sebab klub ni dah lama berhenti jadi klub bola, dia dah jadi mesin untuk buat duit on behalf of the Glazers. You see, Glazers ni dia take over Man United macam investment. Dia beli klub tu bukan pakai duit cash dia pun. Dia beli klub tu pakai leverage buyout. Nak beli klub ni dia pakai duit bank. So bila dia dah own the club, dia pergi bebankan klub tu dengan hutang-hutang yang dia ambil untuk beli klub tersebut. So apa jadi? Tiap kali klub tu buat duit, revenue dia, sebahagian daripada duit tu perlu bayar bunga. And of course lah, Glazers ni pun dia pergi ambil dividen. Dah lah kena bayar bunga, dividen pun dia ambil juga. Macam beli saham syarikat lah. Lepas tu cash out profit tiap-tiap tahun. Sepatutnya duit tu digunakan untuk invest balik dalam klub. Contohnya upgrade the training facility, hire sports scientist yang terbaik, bina system development untuk academy supaya ada banyak youth players yang keluar daripada klub tu macam Lamine Yamal. So since Manchester United tak boleh keluarkan lagi players like Yamal, duit dia banyak habis untuk beli hype players macam Sancho, Pogba, Anthony. So apa masalahnya dengan Manchester United ni? Is it the training? Is it the management? Is it the mentality? Maybe tak power. Macam mana nak power? Owner tak peduli pasal bola. Dia peduli pasal return on investment dia je. So in my opinion, Manchester United perlukan satu benda je, a reset button. Kalau klub ni nak naik balik, either owner kena tukar atau owner tu sendiri kena ubah mindset dia. So kalau benda ni berterusan, tak kira lah siapa coach, siapa players, United akan still jadi club museum. Daddy kenapa Daddy sokong Manchester United Dia nombor 13 lah tahun lepas. My explanation would be, dulu dia bagus. Samalah macam Liverpool. Sebab itulah dia punya penyokong adalah orang-orang tua. Sekarang ni dia dah start winning, dah banyaklah plastik fans dekat Liverpool. Tapi untuk Manchester United, kita harap dia tak jadi macam itulah. Tak nak tinggal glamour saja. Glory dah lama hilang.